North Shillong MLA Adelbert Nongrum has sought clarification from the Meghalaya Industrial Development Corporation Limited (MIDC) Chairman James Sangma regarding allegations of land encroachment by the MIDC in Riboy district. Concerns have been raised by local residents over MIDC's alleged unauthorized occupation of 300 acres in the district. Expressing his support for the Confederation of Riboy People or CORP, the North Shillong MLA commended the organization for its role in opposing unauthorized land expansion and ensuring accountability in the matter. Adelbert Nongrum stated that on his inquiry on whether the corporation received any government funds for the acquisition of the disputed land, MIDC has reportedly denied any encroachment, asserting that no state funds were allocated for purchasing the land in question. Nongrum vouched to continue to pursue the issue and take the necessary steps to address concerns regarding land encroachment by private companies and government offices in the state. MLA hangni po MIDC kepada Meghalaya Industries Corporation Development Corporation wani kadu chairman jongka MIDC Bajim Sangma riu ex minister bermantau di chairman ban kli ban pan jing shai hatu ka dei ne em ka jing sisa ba menlai tarik ngi na kaliang ka na ka association kisang balang jongka Riboy district ka bangitip ka corps CORP Confederation of Riboy People. Tinga haban ai khublei na kaliang jongki bakilong bapingor bat ngaken turu yaki bakinai budien kanum sukut na patang sitang nanti tinggal i hoi kila keren po ka newspaper mo po par kubor kila pathai kubor ringa pat kumu wena pleng ki amali ngamhun ya kaban su trei ka kam kumang la kular po konstituensi banum trei tam taki isu la ni kimat tang jong konstituensi ndai kam tamru ki isu ki badai jong ka jaj banrio badai jong ka state bat kam tam ha ko badai bat kalan isu mo ka khando ka siap ka bangitip baki ong balan is life mo ka khando ka siap kari ka jingim tilada ya ka hok ngidu no lani sakni no ka ipat ngin penkarman nam ta kalawi ti halo kata Nongrim ngai khublei nam ta ka cops ya shin ki bala simkhia ban ngi scam ken budin kinum ja lentino siteng ban nga kumoi mali kare kamera mjong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la ka ni amata ho ngakam pen kare jing tho ngawan da ban don ka discussion baru chairman ban geli la ka ni em ko jisisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa ekar ti nakaliang pa James badai chairman lapan pau ba kampat kamdon kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang cho MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanunu ki banta jong Riboy district lani shiki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu kila ju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo yaka kendo tin rei layo yang kejubab ba ucaman uang ba kampat don bat kam don kum kata to kata di baar tiga balai tengah keliru ngau ucaman ba hatu ka MIDC ka UNM ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land lagade nu ko panta kumbaw panpaw nakaliang pa James uang ba kampat don so far bat kiki ade bet naka level jong ka MIDC tin rei ngalai keren hiru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon rei ki ong ba ki por ki blalet jong ki snam babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tin rei yamanta so far san snam kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai namar ko mai mali nganum hun ban syura ki isu tang po ka assembly dengan haban beteng namar po assembly plai bun sin ka por ka lingkot bonsin ngimyo ya kita ki isu ibu bon bang nyok banyak keren tidak halau tanong rim hapan ya ban beteng ban wara kadai sabar cok assembly tikani kabang kuat pun paul lomba jongpi ki parlok jongki press and media moh bro ar ki print bar ki electronics aku pun pau bagani kadai tang ka first step ndai ha shwa ya kaban ya second step saka third step ngaku ban ya through proper channel dakalenti krang bakanum
ya lambak lai pa ba bang nu syai lambak laru ya lah dia pensyai bang ngawan empty handed mo ngaklamora nu jingtho ning ngawan show verbally teman idon ke discussion ti nri ke discussion ka 8 pau kumang 8 pau pi mentan makalong big no ti kumtang mo ngi fi ba ngadon ki pat ki plan ka bang haban ya second step third step mo ka sinjam ko baar ka balai jadi hal tanong rim awan son pendep hani sinjam ko panikong mane kendu dengan sale pat nak jong kamram haki por bagi singi panangwan